Meta kienet josem f'business breakfast organizzat minn The Times, il-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici iddeskriva l-politika tal-Gvern Taljan dwar l-immigrazzjoni irregolari bħala waħda irresponsabbli. Fl-istess attività huwa tkellem dwar kif l-Italja kienet qed tagħti permess temporanju ta' residenza lill immigranti irregolari biex ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn pajjiżi oħra tal-Ewropa. Il-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici qal li din il-politika hija waħda irresponsabbli u skorretta u iddeskriva l-politika tal-Gvern Taljan dwar l-immigrazzjoni irregolari bħala trash li bil-Malti tfisser skart. Id-dikjarazzjoni ta' Carmelo Mifsud Bonnici għanqlet reazzjoni negattiva mill-Gvern Taljan, tant li huwa kien sfurzat idawwar id-diskors u qal li meta f'din l-attività semma l-kelma skart huwa kien qed jirreferi għall-oppożizzjoni f'Malta u mhux għall-politika tal-Gvern Taljan. Iżda mill-intervent tiegħu l-Huwa News ser ikun qed ixandar silta minnu jidher ċar li meta l-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici rrefera l-kelma skart huwa ma kienx qed jirreferi għall-Oppożizzjoni Laburista, imma kien qed jitkellem dwar il-Gvern Taljan. All the words we heard from let me put it this way, from a certain political party in Italy, that we should keep them out, that we should not allow them in Italy, that they should be kicked out. This is not political interest. This is just trash. This is just the wrong way how to do politics.